An allegation which was made about referring a corpse of a patient to another hospital was all false. No doctor would like to take the life of any patients knowingly. Medical Superintendent Dr. Amulya Debbarma of Khorang District Hospital replied in response to the allegation made about the incident of a married woman, Samprika Debbarma from Kalyanpur area, who lost her life. Medical Superintendent Dr. Debbarma of Khorang District Hospital replied in response to the allegation which was made about the incident of a married woman Samprika Debbarma from Kalyanpur area who lost her life because of the wrong treatment of gynecologist Dr. Amulya Debbarma. Medical Superintendent Dr. Debbarma said that gynecologist Dr. Amulya Debbarma does not have any mistake or he is not guilty for the incident. So it is necessary to say that on the last 17th of July, a person named Debbarma from Kalyanpur Govinda Sinapati village took his wife for the delivery to give birth to their first child at Khorang District Hospital. After that, on the last 21st July evening, Debbarma's wife gave birth to their child by doing caesar under the guidance of Dr. Amulya Debbarma. However, an allegation was made against the doctor because after doing the caesar, also the blood flow was not stopping from Samprika Debbarma, which indicates the doctor has done mistake during the caesar operation. Likewise, the allegation was viral in various news channels saying Samprika Debbarma was referred to Agartala GB Hospital after she passed away because of overbleeding and wrong treatment of gynecologist Dr. Amulya Debbarma. However, the truth has not yet prevailed, which is why the reporters of Chini Khorang took the initiative to find out the true incident and how far is the allegation is real. Through the inquiry came to know that both the dead patient and alleged doctor is a Tripura people. However, the incident news was all written by the other community people. Some intellectual people assumed that such false news was being published in order to bring conflicts and chaos among one community people. Still, not all the incident news is false, and moreover, not all the allegation which was made about the incident is truth. If so, what is the true incident or which is the false allegation? Nonetheless, in order to find out the real fact about the incident, the news reporters of Chini Khorang has taken the initiative. Medical Superintendent Dr. Debbarma of Khorang District Hospital said when asked by the Chini Khorang reporter that an allegation which was made about referring a corpse of a patient to another hospital was all false. No doctor will like to take the life of any patients knowingly. The patient was referred to Agartala GB Hospital in order to save the patient life. O patient named Samprika Debbarma, Posaidi Vishwajit Debbarma, Govinda Senapati Para, Kalyanpur Neandro Payo, Boborting Ka 18 তারিখ ni sarigo, এবং বিনি অপারেশন পরে কিছু কমপ্লিকেশন সম্মুখাগো এরপরে আর্লি মর্নিং এ বনো রেফার খাই হওয়া স্যার রেফার যে খাই মানে যে খানা মানে এলিগেশন যে থেবা মানে যে কবই एक्चुअली आपने नहीं पर मैंने कोनो ये तो कथई अवस्था बोले रहर माने और थांगमानी परे बोले नुगो जे डाक्टर रगमने आगे न थैजा खाई साहर उपो अम बुसुक जराती कुबई ना कथई पेशेंट तो रेफार खाइजा गया হয়তো কিছা সিরিয়াস টংমানি এবং যেহেতু হায়ার সেন্টার রহইয়া নগে বিন লাইফ নো সেফ খাইনা সম্ভব বংলা যে কারণে বড় রেফার খাইনা নিন নাখা মেবি বল আমাও ঠিক না কিন্তু কথই পেশেন্ট কোন সময় অরন হইতে রেফার খাইয়া আগিবো খাইয়া इवन मो केस हो जों समय कथि पेशेंट रेफर खाइया अम लेखे सर अम तापुक जे डॉक्टर अमूल्य सानि ऊपर जे एलिगेशन थेबा माने अम आपने संगनी आपने तो जो अरनि पूरा इंचार्ज ने हिसाबे हॉस्पिटल ने आपने तामुनुक खा और बायथागो मंगल बायथा जे अमूल्य सानि ट्रीटमेंट ने ओ जे एमने तो एलिगेशन सिको एलिगेशन तो যদি কেউ এলিগেশন খাই আবন পরে ইনকোয়ারি নাই ইনকোয়ারি কমিটি যখন ইনকোয়ারি রিপোর্ট জমারিবান পরে যে ফাইনাল রিপোর্ট অথরিটি থানি ক্লায়েন্ট আবনো ফাইনাল তাক সাববুতি কমেন্ট খাই থং আবনো করতে চন কোন কেপ আপিকে সাইমিয়া কেপ অরনি রহরপুর রোগিনী অবস্থা বাহাই তং পেশেন্ট কিছু সিরিয়াস ন তংমানি যে কারণে রেফার খাইজাকা এবং আপনি তো নমানো এবং মো যে কোয়ায়ো সেমিনো আপনি কোন কগিয়া কি অপারেশন নে পরে বা ইভেন কি নর্মাল পেশেন্ট পুনো অপারেশন নে পেশেন্ট যা পুনো যে কোন পেশেন্ট সিরিয়াস মা এবং সিরিয়াস মে চিন্তান যেহেতু অপশন তো হায়ার সেন্টার রেফার খাইনানি जों রেফার তো খাইনা না নাই কিন্তু মো যে এলিগেশন যে কতই পেশেন্ট নো যে রেফার খাইজাকা আবো टोटली ताता कयटा जराव ओ रोगिन जीबी साकामनगर जागा म टाइम रखता फुंनि प्राय 6टान समय
22 তারিখও মনো রেফার খাইজাকা এরপরে জিবিনি থাংমানি পরে কোনো খবর আপনি নিয়ে ফাইকে আপনি যে পেশেন্টনি অবস্থা বাহাই খাইয়ে ওরা থাংমানি পরে আপনি খবর তো আংমাইয়া এরপরে পত্রিকা নুকা যে পেশেন্ট বাঞ্চিলিয়া তো বেলায় আনফর্চুনেট ইনসিডেন্ট जों বাবন বন্ধু দুঃখিত না কিন্তু কোনো ডাক্তার বা কোনো ইনস্টিটিউশন বা ইনস্টিটিউশননি যত মেডিকেল টিম তো কেবল কোন সময় ছাকে কোন পেশেন্ট নো ইন্টেনশনালি বথানান নাইয়া যথেষ্ট চেষ্টা খাইকা চিনি ফিজিশিয়ান খাইকা চিনি অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ডক্টর বিশ্বজিৎ খাইকা পেশেন্ট যখন সিরিয়াস হয় এখানে বড় চেষ্টা খাইকা স্টেবল খাইব পরে না পেশেন্ট নো জিবিও রেফার খাইছে স্যার আপনি নিশ্চিনি মুখে স্যার একটু মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট কোয়াই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল স্যার আপনি ডক্টর রাজেশ দেববর্মা Likewise, the reporters of Chini Khorang from Khwai district tried to connect through a phone call with Samprika Debbarma's husband, Biswajit Debbarma Volde, on Friday to go in his house. However, they were not able to connect with Biswajit Debbarma because he did not receive the call. In the end, the chief editor of Chini Khorang once again tried to connect with Biswajit on Friday night. However, Biswajit did not respond to the call. Later, after a few minutes, he tried calling Biswajit Debbarma and he finally responded the call. So let us hear from the late Samprika Debbarma's husband, Biswajit Debbarma, to what he sees about the incident. No, ko dipor ni simi no chung try khele men ani reporter rok bo aro khwayo tongai rokta. Ke phone boline maya apro ke phone ring phone ti saya. Ang bote ke number bai thajing 2-3 bar khaimen nang phone ti saya. Wang apro no kere yang ka bu ko ang ke biju tong ka ba pun ba khala na rejak ne tawi ko phat chera na 2-4 tanu kai Acha. Bahai tong nin chrai tabuk. te to kaham na sar hati ko no horo ko ka buta Acha ang kisa saimanan musung man setai kaham ke bono. Jeng to jipru got na goti mani abono jeng news bo khai kya nini kok samarang no bo jeng phunuka. Nge jeng tai kichana nin thani khananan musung man hinggang ke tabuk nini logi song je Samprika ko pressure tong na gin simino pesar ka gi jong do pesar tam no jese delivery unan se kangba sa song check up kharija tin ta ko sa song check up kharija bong promotion na harina angja kichu samung haga hospital ta afro admission khaipuru boda pressure tong nisa je সময় admission pesar ba chang bono মানে advance body khamani খবর okay তাই সাতনি সার অমন কক অনুমতি না হারে নাং বিন কক বাইনো খানাওইনো আন বিহিনো আং বডি খাইগা 17 তারিখ গ খাইদিমান বানো দো কুদিকেস কে 17 তারিখ খাইদি নাই স্যার মেরি অপ টু গিয়া আং কিন আন বিহিনো ব্রিকি বডি খাইনাই আং খানা ফাইতো গো সাকা ফুটা বনো সার নং দা কোন বা কিতা আনা ফরকে সাজে খাতা 18 তারিখ খাইনি সাফর কিতা আম হাই মানে ডেট নি মতে নং থাংলিয়া তা তে একদিন পরে ফাইবা দেশে বং থং নাং সেমে রং সাউং কা বা जों किरमा हाबों का साब संगा बे संगा बांगिया जों खाना बते खायनो वाखै थालाय के ता आतर का te kisha tabuk kishu newspaper go bo jeng nugui man kha je khwai hospital no langma choi paikha erpore langma chojak no se jibi hospital refer khlayo nei je abo bus jati kubui nang ki no nukha je afruno hospital thei paijak da mane söngnani musung ya phan tabu baddo go to jeng abo haing tongkha abo clear ga angka sai khna nai e somoy 21 tarik ani bihig ni sisarungo 21 tarik sisarung man dino bini mane bong bisingi to sini serious kan bihno do kini মানে deliver বিসিং তো ওস্ট্রং কে ব আবন সেকাং তে পিয়ে ব মিনি বাংলাদেশ সেকাং তে 8-10 দিন মত তো বিনি মানে বা মাস পরন ক্লিয়ার না কাইতা কে যে সম খাইয়া দিন খাইতো খাইকে সারিক নি সার সতিয়া রগো না বড় ফাইকে না রাজিন সারজং আনো বিটি ছিলে বড় যতন রিবা কি আং যে বড় যে সাবন না হারি ফাইকা না হারি বাই জাগা ব সিজার পাই মা ইয়াগুলো আনো নুহুনকা আনো নুহুনকাই সার সনো সঙ্গা সার আন বতিং খান বরিনি কন্ডিশন মা কোন গে প্রবলেম সौ কোন প্রবলেম করে আনে বাংলা বতে কোন কোন বসা চারে আজাকে বরিন সौ दा হামদা খাঙ্গা ফু আরা বারা গা হামদা কাঙ্কাই নিন গন বিহন নিন যে ওটি রুমো কলাংনা নাঙ্গো সৌটা বড় আপরো ने कलांना बा आना कलां गां तु खांकाय आन बि माने कग्र साइमी या कुन माया माने निलागो माया सो बुं दङ तामं खानो कुन प्रब्लेम दं मान बिहो कुन कक साइमी आंकाय ब बा सिजा साइमा दुखमा खाना हना कुन कक साया ताफोर साजों न गा बाहाय गथना ओंकाय जे समय हर 9टा 10टा दिगि नासक सावानो निन बिहिगनि बसानायनि हांगाय कायसा फरम याफार जाउसना जागाव आ फरम याफार गां फरनो प्रेप ग
Suya kono dorga sari wo ya farga bogno ge kan sau ngai tong khanga to kaham nong khana ne wan suka ngai mane sajin to thuje saran khu thona musung mane dino sajin to abon pore khen chrai nai khana chere thang nai chere ka panga video call osin jadi kusni ke call khai phonu kan bi ke to sisaya no mane mokol singki filipin kongo chere khorang khai dongo bo chere na shik me ta nuk jata am hai ka condition to ka sunala ko kosto ngai jang ngapur kai an ma bai an basi tonga jago bono cycle thaka nas no rangni na nango pung 300 sare horni 300 am bang to no mane bongno bokon ke kan thaka tawana de norok kono mong sang ke nas no sade nas no ja ke samong khane ang mas no cycle thaka aw so ano an bekar ja aw sa ka ang tin langa so din fea na ko si jar bong pa khaba ang tin mang tin sajang su ko sang thang sunado ang asu kosto tongmali ani thangai aw thanda abo horni koita rogong na horni apro minimum 11 rok kasakasi ing tongo nin chrai ni gana on nin logi songbu apuro an bercerita negara lagi songpa apro abo tama wat aro alka patient rok budatong aro jot to boron tong je chat mane je sijar khaijang nai rok chrai asa nai rok jodom tong mayuta all para booking mane phona ja phun segera jago apse condition ta mane kupulung rugi mama normal kojina tongo te jot sijar all no sijar amai ta misa ke acha a jora rogo ki mane sijar khlaimani pore thui thagia abo hairok kono gotna dudatong thui kan bihi ni chat thi thake do ap khoro ke thi thake kai ba se ba bo na so kono yan song ba ang baka bor kono yan ke ba abo to joto sijar khlaijak nani abo to phainai hanya yang sama no unggo nge to ungya khada yan tong ta ingkai anga sa kanyo thangba ke hawan ber ang tung kun saimalia je chuna 22 tere phung ayo ashu o horo nang mogol bai thangni ni logi song no bo nukhnable nukha phuna ang bor bai mane bong rung ram bor matane sela borok bang aro berang do ma khat au jefuro nang nanya thangpuro nai khata er pore kheto jehetu aro buri rok mangse buri rok ni chara assignment room bar to tongnan tema ko yena aro arma ma tongya bangang ma tongle bok berino smiri klangai ang ku sangan dol keni ka tham tong bor bai thak kok salai thula gya abon pore ta mang khat ke sagade aun por thu fe ajisma achu go basa ka chok basa phayang phagya an bihi ban basa nagina bong koni sambutin ka handa hamyan ga pura aro security masa nas masa ta hakudi bong ri paldok togun sau kana habrilia gang doda kon ri so buro si ri paldok tong khaba nas paldok ko lasin mesha aro hambro aro hamna ko ko gya na ta kana habro ko ang ko gobino thanga aro kon na pore angengo dugan digi thanga sa tar nanga ga phagya abra ang ma hap nai melan bihin koni eman kharap abo mane nasr tongi nasr nugu de tong me to bang sai malia mane kobor ha thanga buhukte khukti phena kok samia lama hosra hong to hai tam khala mane kok thriban sami jam kabu mo mokli mokol do ka nas no sangka nas no mo tam khagya mane kono kok thriban jawab ra liya kon kok salalia nas ke nang tam bucha pur hama kosto dang bahai bine hama kostango ana oxygen thepa dei antai banchilia ama hi kok ties thaka don postom bokai ya ting dong ka tam ka singa doctor apar kai nas doctor no call khaibe kya call ke doctor khaibe kya haya koni bitir sili bika bitir na haka prothom biti sika biti kita bul abiti bul ngai mon taldo nagi ringa te thanga dugan apro to ashijiri to biti dugan bo khulo gya ang doga bu ko kap nuhun ke khrang wansar khna ka ta khoi to already wans mang ko bulungba nuhun tam ka bai tam ka ana ti mo biti dugan khulo gan bihin kone ko habya ban chen ko borok ko buin pha pa sosla ya ko la khai khulo goi ana biti ro hoka ge ar biti dugan bar ana rang na hali ani bikin nang ka hamje gati olang mening malai jin sauta ge ko bune thanga phai gela so 10 minit song sar bisi ya par 10 minit check up khagena ga ab borok doctor phaiman poren da refer khaikya borok doctor phai se borok sakang nagi rakha ye khaye silan ba hage biti ba kamung ya thi ba thabun thang sa borok ninding thi ba thabun thang sa nta wana thanga sar mo to kana borok sabru mo nuhna ka sabang apro hage rekne ang thanga sar ana sengo ni bihna banchir na hangai jibe kala nang nai sa tangai sigang apro kai sisa ba nor je khayo an nong no mo de siang jang je sa kok sawang am te kan nong no ya phar ka sar tangai ang bihna gang klang nang agu to sip sine sai miyang ang ta bidi thanai ta thana boy ta mara de ang no gar thanu gari ro hanai chau 102 number ko 102 number ambulance ro hanai chau gang abo obak sai thanga saran bihi nang norong na si nai di ko kono leg maya kono himalaya ha pho lama thakdei mo ha সময় নরে রে ফারে ওই lama ode ke thanga na saman ban kok thepon saya chu ngai tong kok kon bayang kang asakan phai pa kya
nang kabai te gon lap krin chawong aban bakha dukho nang tha ta pro kai atro saja kan nam dak ta na जों tabuk saimane naimani gangke je थैमानि परे रहर जागो जिबिओ नि साजाक माने आबो साबो कुबुइदा तातालाबन चांनि कुटिक से खानामन माने आफरो कथांना तंग खुता निन कगनि मतेके पर देखरे por kai uno ke samya don bihe kthide ka thanda samya do ekdom nilar unke jesu ambulance ang jesu gari o daw bono ambulance gar da fur bana kokhe sawo kokhe pa sanai uta ana jak phologai kija ओ ताइल खायो niman tal khagan bihik inke ang apun ang is mo bihik te panchili he ang ambulance nokor phanga ang sarton rom na bagai man sarton mo dai ro bog na bagai rom phanga tin ja ja gusi haya ko ndi bai banchi no hin sawong ke ba thanga kai kintu aprono ei buhuk ti khuk ti thi phanga do thi ke phayu khuk ti phena phena khuk somda thanga to kokang kosom ke jam na har ki ja kap ka man mokli mukti kap me khorang kota to kap me able phan kirbin sago mokol mukti phajo gang thang sanga kya jesi yak ekbar phologai je thamane uddo sar sara sakte 5 minute kaliya time ta ambulance mane mokol kotma ka phyogar phyogi mokol ku furungai thamane kono sisali ata am dekino gapke ana nas kla rohor borok masa mane safeguard thane nas masa rohor nas rohmane ar nas rohman nas hawo mon doctor bul karone mo tinka mo thangban tangle te banjila gari gorok sidin sa kai ang atia ko an bihi leng kotor leng tongka nang wan sugai jibi direct klang thanga jibi klang thamane ar doctor akon bonon boti khakya thang semane mo बहुत sekang thai thanga mo tu tam tan sob refer rohon Yang apa kan wana kata oh mo satu mah kutusi roh kana blan bihino bahnang apa kha kha kata am ko sangko thika sar kha ja clear apun barte kun kerei tau norok ni got na khnawi to chung belai mane kha khamlaijak chung nang kok samani aborok no bo chung phunugui chung kok toma khaiga tabuk chung nugui man khaje tam hinjinai chung bai chung yango doctor norok no nainai bo tiprasa norok tabuk norok ni nukhung bo tiprasa ge kubui pati mung tamong kha bui to kajaro onek kisu kok sanai no kabang ma reporter kaisa dai kaisa no chungno kher lainani bagai walai rani bagai onek kisu चक्रान्त तंगै मानो जों नुगैबो मान फाबो हायके जे गोथैनो रहरो को जिबिबो रहरो नै न्यूज़पेपर को सैजाका गतना गति थांमानो दाबो तो केबो मानिया हाय ईश्वर खरक जासे abo no ta pop mantak saga sate sar borok bai bong ni borok ni bising ta onek salai do चलै thi bosang khabe haine kita hayango thi je kasak khono chehara se khabelai phone mane kita phelai borbai sing different ना बेलाय फेलाय माने नुखाव जागाबो जे माने ओ गत ननो तैयै किसु बुनि दफानि कक्टमा थुमनाय रक तैबो जोंबाय जोंनो एगै ओ जागाबो न्यूज खाइजाक मानि different oko news channel logo news rohor ka borok ke o jaga जों अबनो तै गाहाम के नों बै कक सालायै borok hospital borok बै कक सालायै माने नायटुकनानि बागै जों मा अंखर kata ang atin no miya bo ano pok tu prang hote kaje singa do ang saka sa to nor mane an thane proof clear kan kai phade an noga ang no first to last pro sai rohnai aro kono gothna bodhe gothi tamang gothi yang doctor no bo asuk mazar riya an saku ang mazar riya abo kepalo manjak thaitong mani doctor rok bo borok tibra sa tei tibra sa khoroksa mane borok doctor ye phan se sing tak ni kokno khnawo ya god nan nugui joton se sing mane bkha mukti kle leja khaisi atin ano call prosu ta tini bano call man khale ang mane call receive khane mu se hang thasu mane ano singlai mane ang bin dol bo sungo an dol bo sungo bo sungo cherai tam khai tong cherai rokhna da amtro ka ang amtro ka bkha mitik thangulai ba amtro amti rok le singma saya ang si an bkha kosto te kong tama da wa amtro ka am bkha khu kosto nang kai ang ate ma sai ro amtro ka tasin de ani condition da hanna ko tabuk Biswajit tabuk जों ओ जे खुवाई हॉस्पिटल नि मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेश बाइबो कक सालाय गेदा जों ओंके जेफ्रु रेफार रहनाने आ जागाबो डॉक्टर अमूल्य सायसुंगिया खरकटाम डॉक्टर तंगो borno singa service tongo माने सायसुं tabuk ke सायसुं डॉक्टर नि साकाबो mazara manjagai tongo plus abo buni do pharni kisu koktoma thumnai rok nayo nini doctor khoroksa
Chini bisingo gynecologist khorobusuk doctor tongba. Chini bisingo kogniko gastro doctor khorobusuk tongba. Chini bisingo neurologist doctor to tongba grui. Khorosa khorokni tongmano no buni borok mokol kioro. Ang abono saka sar doctor no ba ang ke call khade min bano call bu khaya mane ang bono call khane do anas sungkhai ang ta upono ba ang kono bikhup koroi Na जों bo bai kok sanani bagui onek phun try khaika bono जों bo phun dokti se hoito bini sakawa se kotorma kok sil jamti hajak mani bo baka hamliya na tongai sai sokri khana mane kok da doctor buchika jago ko dere bui mano ba agun kijag khato ma khana ma sugo ang saksa wansu proud khai do kai bo do na ajaga bo kharo hni rogo sajak mani ang no sachina जों bo kharo hni no kok toma seika awai mong khaika do kintu soi kubui nanya thangoi borok hopung doctor roga jaga duty khayoi borok duty khaiman pore night duty khaiman pore 2 din একদিন 2 din borok ni leave tongo mane shuti tongo ta duty khain nangya ke a jaga bono buni do phani gok toma thumnai rok tam honi allegation ti sauka kharai thangka ha thanga abu tanga kha hamyangai nogo phan phaimano jehetu Tripura sa khoroksa thika haye deba bakha kono musang mano ano reporter aptring sing kangkai ang to pahara tongo bokto khoi tauna tongo bor eng tang tongo ang tang tabu tang sar me sar do bor eng tauna tang lai tong totor sala tong bulai tola tang nu ang no referee sudi phage kiti koti mani last to sok bai kin ang no phage an ta ma thage du tin dori ya bakha gosto nangai gai abor doni sabar ko ang to doni sabar po pore semia an ka he doni sabar anan ani tauna tong nan manai buprang tu ro horo kumoi na gede bain somotam dikhe kaisa kaka jauh, tan din tak sekau, tan din khabar kan yaw kare he kin. Abu kan, ge kasih an peri upur kamakha abu kan sampai kan thana tabo tong kutra. Antum simar ko tong hanya wa. Gam bare tam lai ke tam solo ke bor tam khai na ke bono tam solo na ke bor ang samia. Ang bono singa aje family panel na. Sar, ang tau bor thangkan ani upai bam bizar mano ba ani sajak ba magai ang boro ke je help mano sumani bor sawo. Nang kasih kam khaji gongni quarter tongo kaisa semo tongo ara kaisa dorgo sureikha ang dorgo thangreikha borok sawo domon tonta ang naya nang sawo ar sar semo ta do dorok jeto no khaya ang abun na hanai mana ang bete ko tang kun kesu thaya bolan tha toglai thaya dorok to no khaya ang abun grohon khanya ne ang bon sai ke sarno ang kapte kap boita pro gesin lagyo kisu santa mede thangka bong ar khoi ere nu medero thangota gang bono mansa to sip sine bole meda si sinu asu baria borok lang thangwa asu baria kesin koborok medero no ri ang bono sakasin kobor medero no rigade no konta khai kita number ri sakang aurina sapura apun kai apur kai sarjoni sini khorango ang nukha pothomo nang kam bukha srang thaka aw kobor kasir haka tin kobor kok je kok sanai ro nugan tagolo khasiwan hang apur baka mane baka ku tong thoma kobor nong channel nu khina asila nu sopa gal kobor channel long gang ang bete kota ke borno puno metero nu bunu ya sab saya kobor nu ya ekmatra antol mahat topon tongo youtuber eta bono sada topon bai nang an bai ki help da khai mano sangam kai mate doka nang ki da saw ning ban kai apru kang saga ga apru sar tong na gengo a din bono phamin din phan sar tong bono hoite mane boro hospital hoite agot hoite khwai phaitu kai ang saichung ka bak mu ya tam sang tam sok nong dang order thane kil phagya kip kirima hang bole obisa kota sa kok thana nei tam hai ang sadron borok lasima hebung gang an lagi borok kere gang khale kil phagya eta dino kan si parne okara ko jina klangai ang thanga o hen ko ada gote shem no thanga এখন কাহে দরগো সইয়ে আরো জমা রেখা গাম সুনো ko আজ পর্যন্ত হতে কোন ইকো গাং কবর মেদ্র সব ছায়া ko রবরিং ko tam sabna am kebar mo sab ছায়া ko na tam sengtini ni ro phaigamo je kubui got na tam abono nainen bagi nangke nang phun ya saglia puila ke phun hablia to phanang bkha tong thogya tabuk horo tebise try khainai chin nei ani personal number by 2 din bar khaigya ya sagya daktagi sa office number by khaigya laso iko tabuk nang ya sagay sinang may kogma sajo ang ba kini ke busy do karon ka ang kai thanga ko share ni kaso food office rok kare ja tam ne kaso office ang sasu mai to ka ar thanga ang help thane kya help thane bor ana saw mendem rekha do ka seri de ang suya rekha rekha bor saw nin bagai ang to no finance mun bagai nanani serai bagai pon sai hala seri da mana bong mane bong office no hoita ana ati saw ngai ang rekha bong ko boino tini ri thaya ko nei yang ko kita ko thanga yang an sin dol tungo bobai thanga ne ke logeri ka de ang bono jo holok rekha ba ge bobai bakse logeri we akhonai thajing sari khan no hapo yang
Ni sari gon bisi balai aku hapai mane 10 ko ara gon kasu aku am hai gang ke thui tungan cerai baksa. Kol kol phain saru ngai thang nai kata ga kai kolom mane ngai nin khorang khana bui thanga o mo sal kol. Na kok gri sing je sek mansak subanai nangkang ke sing nung nin ro phai nin charai ni bagai tam tamo सरकारनि बोखागदै बा दाबो हेल्थ डिपार्टमेन्टनि बोखागदै tam tam suba sutong abuni bagai जों kok salainai nangbai malai nangkangke दाबो kokni kok जों o doctor amulya kriji ba bobai bo kok salaikya ge bobo haino bokha thwijak bokha kojak bo nije no bokha mane mukti kokti ngai যদি no ani chaya hangkangke soi no ani chaya hangka ang chakri pojonto yakarnai ni sai tongke Jadi saram kok saram ka sardang mana bro office pun kok sanai bino pun thangtane bo ano pun phaitu kintu amane ang bono bothra masni ang phina musingya ang khasiu sinte basa ko yojuna gene lakse doctor pun kaisa doctor pun thake bahut koti ta rang ki pura nango ti basa ko jona tongba nugia ble to mahai jaba ma samang nese ngisin borona boy mane mokol thai mu man dong ang ma sugo ang bo ta bono asam bete ko hi hinya ko sab sai ko mana ba khake dukho na kan mane ang hamja kajing mang nai bakal kita kosong nangka an hamja mane 9 bosor modong tong bo hamja kajing manang amsik boje suma class 8 por tongo ang apro 11 por tongo ase bo yang mane relationship hamja kajal me ang kajing ma yagole por bono por ke class 12 dute ama live ko de jak ge abin bisu an bicaran se boi rohna tam se kang mane bakha mithigi thangwa de khina tam hai tam thangota ang sakjana sikon mas sakti rong thango nana khata thiji tabuk bo nini teibo tam jinai lama kolokma tongko himnani nangnai nin cheraini bagai nang wan soknani nangnai nang koyek dino free khangke sung nang phone khadi nangkang chung nang bai phai malainai makan free to mane tamo nino chung chuba chu khlaiman chung ngui abo na doctor na sorkarni bhakti chung byaktigoto ngai chung bai ke subaiman chung nai nang khata thidi nini bagai chung tong haisi mane nini bagai simia je kha hamiang jago ba haike dukho dotto samanjak chung agini simina nang tang chung no saiman na chung ang thakbai thang tung chini khorang tung o kabang ma patient dong no didi tlang thangka guwahati tlang thangka shillong ni negligence hospital tlang thangka aims hospital tlang thangka sabdajang hospital tlang thangka bor kebo diba chini kebo ya nang bo kebo ya haipano chung bokha dukho nango nang sabrum burum mane kha hamyang tongmani hai chai nang mayang mani hai singbo opti hai rok khana kang ka chai ni mayang uta kha hamyang sa sunabon sanai bonam ba jodi saramai kok sana saiba mantu bonam bonimete tisban situ kita ang an buku tang clear khai dekhino apa poriskar te heng thanai jodi na chung tabuk nini bukhak boya bini bukhak boya do chung nayo mane obo hai chini bisingo chungbai chung dofa kaisani bisingo kheklai mung tang thung tangke chungbai chung bobai bo kok salaikya bobo kui kok no sawo mane soi na jodi an chaya gang chakri yakarnai bo khorok bo tatal doctor khorok sa ba ke chaya samung khlaimani yoglap te sai manai ba kok da buchika tangi hingangke chung agini dino tatal kok sai ba sine ni jaga tongo do tabo kintu pusmadam manjak thanai nini medical report manjak thanai 100 বছর কসাম বেক্রেং বাইনো অনেক কিছু जों नायथुगै मानो kok da buchika antok sa keri borok lang jesumi jibire ba khaja pro na khata thidi tabuk kapal ni kisu manjak thairok no जों taitam khainai ang refaro hata pro mane kip kiri kha khap kharo ka mane thang snui ka anor help ne bo kiri hai aba hebung da thanga ka chang mane tap ma yang thanga angko akot lo jibi ba sinu kulai kon bi ba poto ma hai klai ma bang hotat sa mane ba khawang no khabai klai jang ma hai ma tong ja sak sak abong nai abo kisu god na tongo jibono bai sipan manjak ya kharo katal khemano haipano जों tamo khaine hino जों joton thunani nangnai angbo thunani nangnai ningbo thunani nangnai ani nok ni bor rok no ang kabangma bor rok no kama jakha mane gana ni bor rok no kama jakha abo जों ang byaktigoto kok sanan bagino no phone khaime ya to phano salaija ma salaiga nangbai apuna amia bo sar ka sini kok ki tong kok ni bo saro mane sinte ba sar doctor mate si tong kha sara bola ang samia bor tamlai tong ta an de bor sang sap deng tong ko jidi tan todon to khane mo joge phade an nogo ang nor dispur phade ang mane interview honai jan je sunga ngabo tori honai ang ke bo galti kam na ngase khajan de thayan sar se bo apur ka hamja kana aw kobi nonga ni ma kana mane dorok jesin phane free ang khana kha free tong sar kunja thaya de phane ka ba phaimanu khana oke biswajit nang jefuru nango phone khaidi angbo phone khaino ek dui dino do mane jekono jaga bo I taisa suggestion nango kok salainya nango ba opti office thanani bagai help nango ke nang saudi
जों फाइमे पनाय खुवायो जोंनि करेसपन्डेन्ट दङ जों हेल्प खायनाय Kini bang koi thangre ana sini koi ni jara uwa bisa tongna ro sawo sing bai sing kun tang lai de nang bo bai sik malai kaham kok sade na man jara de sini jan ung jaro ta DM ni boro ana sini ka de kusu tong koi na boro yaro aspade sini basa kusu basa kusu ko ro tong la bisa ro boro sautana purung horo phona ni ko thang tong thaka ni bil te ban je ni basa bai ni ki wan suk de ke nang bo bai sa doctor bai te malai de thama ta nang boi malai me ko nang bono kol khadi obosoi bo non kol khadi ang to ra sang da kan na kuinoti nung judo khadi haisi a jaga o kebon no kirinan lasinan kri kuinoti no khadi haisi jate tatal no tiyei nung mane agok nani thanggang gangke abo nini bihik nini charai no nakadi gala kuinoti nung coba khadi haiti chini ko gabosi nini kubuini coba bo seng tongo to kubuinoti kok sadi jata eng yano no eng rewi buino kok ni kok mazar rok berma tong khang ke abuni mazar abu nung no manjak nai bile basa kan kia ba me dera views mana bagai like ni mana views mana ni bagai nini thani kok kaisa tatal tiklanyan bagai onek no try khainai kintu je kubuyap no sadi joto media rok no aw bai se joyeng nai kubui bai haiji ang je sanai kubi kok sanai ang thokai ko na kang salang do ang sa sa sarang kia ang kibar sang samu khai dong kok khai je clear ঠিক ঠিক asa si kok amane te kok sa satuk ni kok okay malai kok slay nene Likewise, Dr. Amulya Debbarma, who was alleged for the incident, said that the way Samprika Debbarma passed away is a very sad, devastating incident. However, the allegation which was made is not all true. Further, Dr. Amulya Debbarma also said that if it is proved that Samprika Debbarma lost her life because of wrong treatment, he will resign his job being gynecologist, Dr. said. Dr. Amulya Debbarma. Lamshugo, Norok Jotanana. Ching tabuk phai shok paija khwai hang korsa kam nok ni gynecologist Dr. Amulya Debbarma ni nogo. Lai thang nai 21st tai 22nd July jepati mung patikha abono tei singtini chai tok lai nani saiman lai nani nai nai. Lai thang nai 21st tai 22nd July jepati mung patika akok tuma busuk jorate kubui. Bishini chitham omoni khoroksa hamjuk jebini langma chokha abo busuk jorate kubui singtini saiman lai nai chini Dr. Amulya Debbarma ni khukte. Poila no lamsugo shini Dr. Amulya Debbarma no chini Khorango gai sing phaide tabuk saiman lainai bini khukte poila nang sanai je poilao je news onghoka abo jemon ang gynecologist kaisa doctor operation khaiman pore thui thangmang rugi thuikyani wrong treatment ni bagai rugi thuikya a kok tun ba a news abo belaino actual ঘটনা ইয়া আমা হাইকে যদি ন অঙ্ক খাকে পাবলিক ফানো আং ফানো ডক্টর ফানো আং জলিমানো যে আনি রং ট্রিটমেন্ট বাকি থৈ থামাং থৈকিয়া ডক্টর নাই ফেলিয়া এরপরে কথৈন আং অঙ্ক বড় কথৈন আং রেফার খাই রহকা একচুয়ালি আসল ঘটনা হাকে তো আমা হাইয়া আজাগো নিউজ ভেরিফাইডিংলি আবা একচুয়াল ঘটনা ফুনুক জাগলিয়া আসল ঘটনা হাকে একচুয়ালি पेशेंट आं नायख्या 2-3 दिन सिगां के बिनि प्रेसार अनेक गोबांमा ताई बिनि आगिबो ज्रायमासा बादै बहक बिसिनो थैजाक जेहेतु बिनि अनेक हाई रिस्क फैक्टर दङ आबन बागै आं बनो नायजोंमोन निनो आं बनो बर्ति खालायरेखा खय हस्पिटाल के बनो आं 18 तारिख सारिनि सारा 5टा 5:25 आं बनो एडमिशन खाइनाय प्रेसारनि बरि रग रुइनाय आं बनो ऑब्जर्व खाइ तने रेखा के ताई जेहेतु बिनि हाई रिस्क दङ आं बनो अपनको सिजारखौ नांगो होनैनाय आनि एनेस्थेटिस्ट डक्टर न बां साका जे बनो जे नांगमानि थै परीक्षा खाइ तने रेदि के आमा हाके नायमां बो उनको लिया हंगाके 21 तारिखनि सारिगो जों बनो सिजार खालायख्या आदिनो ब सिमिया आदिनो ताई दुइजनाबो सिजार खालायख्या के बनोके सेकेंड नम्बर खालायख्या जों के सिजार खालायमानि परे बिनि जे ऑपरेशन काहाम नंखा ताई कोनो आरो थैरक थांगिया ताई 6:30 खालायख्या जों 7टाराव पाइखेदा के जों बनो नायनाय जों थां पाइख्या के हपुंनो जोंनो कोनो कल खालिया कारण कोनो प्रॉब्लम गरै हंके आबो जदि नरक वानसुइ दङ जे आ जागाव एक्चुअल घटना या हंके नरक जे आ ऑन ड्यूटी नार्स बा ऑन ड्यूटी ताई अन्य डॉक्टर नरक सोंगिनाय मानो हंके तामखा 21 तारिखनि सारिगो ऑपरेशन खालायमानि परे जों थांमान परे 22 तारिखनि फुङो अराउंड 5:30 सारा 5टा रगो 5:30 AM रगो कल फाइकिया जे पेशेंट किसा
फिगुं साजागै बा सासकस्तङै दङ हिंगे अन डिउटि डक्टर इमारजेन्सि डक्टर ब आबनो थाङै नायखिया हिंगे बिनि आफुरो ब्लाड प्रेसार किसा कमिजाक ताई ब बिनि अक्सिजेन लेभेल बो किसा कम हिंगे जों बनो थांगा आं सिमिया आं डक्टर बिश्वजित दङ एनेस्थेटिस्ट डक्टर दुलबा देबरमा दङ मेडिसिन स्पेशलिस्ट ताई आं थांगा हिंगे जों बनो नांगमानि जे बिथिरो रखा ताई अक्सिजेन रखा हिंगे अक्सिजेन रमान परे ब स्टेबल नंखा बिनि सेचुरेशन 99% अफ फाइया हिंगे जेहेतु जोंनि खवाई डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालाव आईसीयू फेसिलिटी गैयै हिंगे ऑपरेशन खालामनायनि परेबो अमाहाय पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड नि काहे दङ जे जागा ऑपरेशन पाइखांगोन अमाहाय ऑपरेशन पेशेंट नंना आलादा मातनु फेबासिनो हस्पिटालाव हंके अमाहायके आलादा तन जागा गैयै जे बाना फाइनाय रक बाई पाइबो ऑपरेशन खायनि सिगां जतन एक जागा न दङ आरो कोनबा आलादा कोन रूम गैयै ब्रक बाई पाइबो बाउइबो बाई ताई नॉर्मल डेलिवरी बो सिजारनि बो एक जागा मा दङ हंके जों वानस को अमा इनफेक्शन जों हनैनाय जों अबतो अमा इनफेक्शन को आइसोलेट फेसिलिटी आरो अमाहाय बैकअप गैयै जों बनो लगे लगे न रेफर खाइरहका जीबीओ हंके बो जे खनामानि हंके लामा थैया प हंके बरनो जीबी सकमायन परे बनो पोस्टमार्टम खाइया हंके ताबुक आं सानानि मुसुंमान हंके जदि न पोस्टमार्टम तो आबो कैसे कारण मा खना ताम बागि थैया तफानि जे आगि जे न्यूज रुमानि जे आनि ट्रिटमेंट चाया बा रामानि चाया ngैने आ जागा थै थाङैनाय पेशेंट थैया आम हायङै तो हंके आं पब्लिक न साना मुसुंगो न कैसा जीबी हॉस्पिटल थांगै फरेंसिक डिपार्टमेंट पर बा एमएस न फन कैसा आरटीआई फाइल खाने बतामने बागि थिकिया आमो कारण नाइदि जदि न मानजा खा जे पेशेंट आनि ऑपरेशन खाइमे परे थै थामंग थिकिया नै जदि न कारण फन मा खांके आं चाकरि याकरै नै अब खा आं साइमा न तै कैसा क आरो तेब दङ जे आं ऑपरेशन खाइमे परे आं खारै थांका हॉस्पिटल करिखा आ क सया तां हिमालय आं 22 तारिख इंसिडेंट खा 23 तारिख न हरन आं नाइट ड्यूटी खाइका खय हॉस्पिटल 24 तारिख आं डीएम बाय सिनि पीएनडीटी वर्कशॉप खाइका ताई 26 तारिख 25 तारिख बो सिनि स्टेट हयते एनक्वायरी फयर आ जागो आं प्रेस क्लिपिंग बो आंसर खा आरो जे आं खारै थांग आम एकदम आबो बो सया सर न कैसे कक्सना मुचुंगो ताबुक फैमिली मेंबर्स तो नक नि बरो रक तो नन से एलिगेशन रै तंगो कक्सिल छाइ तंग कि नंग नि बागै से नि अब काम चायनि बागै से बबिनि लांगमा चखा जे बिसिनि चिथाम अमरनि खरकसा हमजो बिनि लांगमा चखा कै नंग आबो न कै तम फेरक मंगरि नामसं नाइदि ऑपरेशन खाइया हंकै तो जों तो जेमन गोबांमान कॉम्प्लिकेशन दं हनै जों बावनो कैसा बन कन्सेन्ट बनाव जे ऑपरेशन खाइका हम हायं मानो हंके अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सानाय बतावनि बागै थिकिया तफानो आं जे साइमानो जे ऑपरेशन खाइका अनेक किछु प्रॉब्लम फाइमानो जे आगि बिनि जे रुक टंग रफन तैसा अंको फिरगै फाइमानो बा बारिफान थांमानो कैसा ऑपरेशन खाइका चारो कंमा निनि सेलेन्ड अंको बा बिथिर कंमा रजागो बा जिनि अन्य कारण बागैफान थैमानो तफानो आं अर साना मुसुंमान हिंगांके जे ऑपरेशन खाइनाय थै थांमानो ऑपरेशन चालिया बा थै ऑपरेशन खाइमे परे थै थामंग थैके आमखे चाया तां हिमालय आं 2016 आनि डिग्री पायो आं 2017 नि सिमिन आं 2016 नि सिमिन आं सिजार खाइ फायो आं कंमा बरनो खाइया ताबसो जरतै प्राय निनि 1000 फान का खाना बा नियर अबाउट आम तो 1000 का खाना ताबसो जरतै जो जे ऑपरेशन खाइ थै थांने आम हाइया को ओके मोस्ट प्रॉब्ली आम हाइया जे जों साइमिया जे ऑपरेशन खाइकेन सक्सेसफुल लंनाय हने अनेक समय ऑपरेशन खाइबान परे अनेक किछु प्रॉब्लम फायो जेता सर्जिकल बाय रिलेटेड या अनेक किछु मेडिकल कॉम्प्लिकेशन बा फाइमानो ओके बो अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ताम सांग साइमिया तफन आं जे साना मुसुमान हिंगांके जे ऑपरेशन चायांगै ब्लीडिंग थाङै थिया ऑपरेशन खाइमान परे बिनि बहक रामन परे अब थै थामंग बो थिया माने आ कक अब ख बेलानि चाया तै अब वन साइडेड न्यूज दं माने ओके सर अब बिनि फैमिली मेंबर्स तो साका कि अब बिनि बुखुक तेके फेनार गंखरो या खे बिनि ऑपरेशन इसकां कोनो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन तंग मादा बिनि मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आं थासिं साका जे बिनि हाई प्रेशर दं माने हाई प्रेशर तो जों बिथिरि कंट्रोल खाइया आरो परबनो सिजार खाइया इंगे बुखुक दै फेना फाइब्र जों तो रेफर खाइब्र तो रेफर जेफ्र रेफर खायाफोर आं साइसुं आ जागाव निनि अंको दङ डॉक्टर तीनजन तो आं थासिं साका जों बनो रेफर खाइब्र तो पेशेंट काहाम नंखा ऑब्वियसली आ अंको फ्रु तो ब आमति जों कोनो नुगिया ताइ बनो अंको एम्बुलेंस जाफ्रु ब आब्र तो थिगा आंगै तो बरक जदिनो आ जागाव तो अंको काइसा नार्स दङ आ एम्बुलेंस 102 एम्बुलेंस अब आ जागाव नार्स दङ बर जदिन सागामु साराबो तो थै थांका तलांगलि आनि सागामु ऑब्वियसली थाङैनो बनो तै फाइगा जिबिबो बात लां थांगाना अंगाय ताबु नों पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो म फाइका बखै नंसा द साइमन सर
Abo to official ব্যাপার আবা আং সাইমিয়া তখন আং থাচিং সাকা যে পাবলিক রক বা যিনি পেশেন্ট পার্টি বা তাই অন্য যে কোনো বড় ইন্টারেস্টেড বড় যদি ন সাইমানা মুসুংখা হংকে প্লিজ নরক জিবি থাই আরটিআর ফাইল খাইদি হংকে নরক তাংমিনি বাকি ঠিকই আবো সাইমানা গাই সারুবা বিনি হাইপারটেনশন তংমানি বিনি যে হাইপারটেনশন বেমার তংমানি আবো বিনি নকনি বড় রখাইসা সাইমান bong saimana ni ang bong no bujo goi okoi no jedino an naijak fe bong no bujo okoi ni pressure tong hoi ang bong no body khlayo do gaising Dr. Amulya Debbarma ni khokte kubai pati mung je pati mani saiman kha hankai norok joto no khanai man khana chini Dr. Amulya Debbarma ni khokte je lai thangnai 21st tai 22nd July toma kubai pati mung pati kha angkai phainai sal rogo ba sing dal bidal amti kokshil samung amti kok rok tui haine nok ni beskango choewe nai tongdi chini Khorang. So in the end, we'll only say that we are not decided who is wrong and right in this case, but the people themselves need to find out the true incident. Decision is not ours to take. All the news which is being published is not necessary to be true. In this digital and social media era, it is the responsibility of the people to find out true incident. Reported by Bipla from Khwai and reported by Probe together with Payal from Agartala, Chini Khorang.